AKASHVANI Shillong ke kubor ban pulia Daud Richmond Karluki. Kimat bekongsan jeng ke kubor mentaka step. Menteri rang bado kari ulai kublai ya ki start science ke Indian Space Research Organization halor ke jing job ke jing pa yu satellite SSLV. Menteri rang ba berem ke jela Meghalaya usal seng si marak ula klat no henin kesni. Ki doktor hagi babun ki jaka sumar hagari kin sangi ke jing trikam hagi outpatient department mentaka kesni. Balai soi ke sekular ban pendunai ke jing na ke jing tua kendau ha asam. Ka kubor ke babnia. Menteri rang bado kariu Narendra Modi henen kesngi ulai kublai ya ki start science ke Indian Space Research Organization ISRO na gebenta ke jing job ke jing pa yu satellite launch vehicle SSLV D3 ubatmai. Narendra Modi ulong bakalong ke jing kemen ke bakrau bak India kaladon menta ya ke launch vehicle batmai. Ulong bakane kane rap hakikam hau ha India batkan penslor ke jingidan benta ki karkhana shimet. Menteri rangba barem ke jela Meghalaya bat unong yalam balarim jong keseng kongres utsal seng si marak ula klat no hnen kesngi Hatura Civil Hospital ha ke district West Garo Hills. Ula dap prapu arsenam karta bat ula shitom na ke jingno karta. Usal seng si marak ubalabat eksyuki menteri rangba ulalong menteri rangba ke jela ha ke senam syajar kendai spak kendai pulai hado ke senam syajar kendai spak kendai pupra. Bat uladai menteri rangba bahendriau jong ke jela. Ula julong ru presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee. Menteri rangba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula penpau ke jing ngulem halor ke jing klat no usal seng si marak. Ulaong ba anken mau junam ke jing no senyang jong Bon kilaong bau sal seng si marak ulalong ke nuksa jong ke jing long nong yalam ubayat bed ubadan ke jingi ijingai bat ubadan ke mensiam syakri. Kum kada ke jing buram ya usal seng si marak ke sorkar jela ke lapan bena ya ke jing yam beriau balai sengi nadu henin ke sengi. Hagini ke jing yam beriau ya kalama lairong kari on penher tang shiteng bat on omdon ki program penbernia jong ke sorkar. On penlong ya kejing lek buram kat do da kejela ha resubel para menta kesni. Kajing syakri ki doktor kelas syak tak bah ki babon ki nong ba hagari. Hadin kejing ki persya ya kejing syak le bi ijat ba kejing peniap ke ke doktor postgraduate barang don hapdeng kejing syak hikai pentebet ha Kolkata. Ha Meghalaya ka Florence Total Women and Maternity Care Cum Diagnostic Center Jawai bat ka Bethany Hospital ha Shillong Nongpo Umsning bat bernihat ken khang ki outpatient department jongki menta kesngi banias nok tilang bat ka jingsange trekam ki doktor blokot penlong da ke Indian Medical Association. Ya ke jinge thang mombati la penlong henin kesngi ha ka kot jong ka Bethany Hospital. Bandawai ke jing yada bat ke jing buram ya kito ki ba IT lagi jing ban sumar bat plat ya ki wei. Ki dikhat ka Meghalaya Medical Services Association kila penlong ya ke jing deng lama yong hnin kesngi banias nok tilang bat ke All India Federation of Government Doctors persya ya ke jing sya penyap ha Kolkata. Ha kuwai pat kaliang katenat kakot kakya ke sorkar pedeng kalabat ha ya ki klik jong geja ka sumar bakin kit klik ban ujor ya jahar ha po ka hendru kenta lada ja kinu ki kam thombor persya ki doktor. Director General ke Health Services Atul Goel ula tho shithi sha ki hospital bat ki medical college jong ke sorkar pedeng halor ka ni ke benta. Ka seng kongres ha Meghalaya kala suspon hendru snem ya ki arngut ki MLA bagentup yo ba Gabriel Walang nanong ston bat uba Charles Marngar kamau hati. Halur ke jing keno bagi lale ki kam balong persya ya keseng. Layo jing tip bagi dan jing yadai bak sorkar Meghalaya Democratic Alliance bat kinong ilam ha keseng kongres kilaong bakani kalong persya ki matrekam jong ke kongres. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulaong ban lek da ke beteng ya ki bale kinu ki kam ki balong persya ya keseng. Kani ko kubor ka wan shapi naga AKASHVANI Shillong. Ha ka senjam ban pendunai gijing na gijing tua khendo ha jela Assam. Ya ka soskular ban pentrekam ya ka landslide early warning system LEWS. Laisoi ha pedeng ka Assam State Disaster Management Authority bat ka Geological Survey of India ha Guwahati henin kesngi. Laisoi ka ni ka soskular da Chief Executive Officer ka Assam State Disaster Management Authority Ugyanendra Dev Tripathi
But Deputy Director General ke Geological Survey of India Assam, Usila Ditya Sengupta. La ban kedau hang ni bagi jing tua khandau ki juja man la kasnem hagi distrik Dima Hasau, Karbi Anglong, Kachar, Karimganj, Bat Kamrup Metro. Ka Yeng Shari Meghalaya High Court nin kasni kalong bak sarkar Meghalaya kadai ban pensange ikitiar plastik nadu shwa kapor bakin yorung. Kalong ya ke sarkar jela ban ujor da ka counter affidavit ban peni gisen jam bakalashim ban pendunai ke jing penankam ya ki plastik hapo upod usam ke jela. Kayeng Shari kelale ekani halor ka PIL balayo ni ibai ibreu bawat ya ke jing khang no ya ke jing penmi ke jing penyat yo bat jing penankam ya ki plastik. Kakenhun nong bishar bakantup Chief Justice S. Vaidyanathan bat Justice W. Dingdo kelabetha ek sarkar banit kmi na kapor syakapor gidukan bat bandan kuna ya ki bapenankam ya ki plastik. Ya ka jingalang ai khusnam ka Riti Academy la penlong hnen kasni Haraj Bhavan ha kanong ba Shillong ban penkup burami ki breu balalek bha hakil yang baper. Ukong san akan ke jingalang ai khusnam ulalong ulat ke jelam Meghalaya UCH Vijaya Shankar ha ke jingan rangkat Principal Secretary Ketenat Arts and Culture ke jelam Meghalaya uba FR Kharkongor. Ulat ulayaro ikisin jam balashim da ke Riti Academy bat ula kentu ikisamla ban tray da ke jinglek bha bat ke jing IT lut. Kebeliau pediang ya ki khusnam ki kentup ya ba Melvin Jude Mukim ubelayo ya ke Crystal Gale Memorial Award ha ke Performing Arts. Ikong Iban Kentio Mauri ibalayo ya ke S. Koshan Sumer Memorial Award ha ke Kampathai Kubor. I Professor Marco Mitri ibalayo pediang ya ke Sumar Singh Sawian Memorial Award ha ke Literature. I Alisha Pengrop ibalayo pediang ya ke Rana Kharkongor Memorial Award ha ke Tem Kaput. Bad uba Shan Borlang Kharbudon boleh opriang ya ke Pritpal Singh Sedev Award ha ke Visual Arts. Ha Manipur ka kenhun ya trailang sipai ke Assam Rifles bad ki pulet ke jela. Kela penlong jing talasi ha ke distrik Kangpokpi bad kili okurup hitiar siat balaburi da ki reukam senio. Ki pulet ki etho bahadin balayo ke jingtip ke betikna syapang kini ki tiar siat ha Loiching Rich ha ke distrik Kangpokpi. Kini ki kenun pahara kilalet marmar sekenegatan bat kejing toket halor kane kadang ya ceprang. Kari kaken mau buram ya Menteri Rang Baado barem kari ubelayo ru ka khusnam Bharat Ratna u Atal Bihari Vajpayee ha ka lengkho snam singyap jogu hnen kasngi. Ya ka jingduai la penlong ha ka samadhi u Atal Bihari Vajpayee ha Sadaiv Atal ha New Delhi. Ka Presiden kari ke Draupadi Murmu, Vice Presiden kari Jagdeep Dhankar, bat Menteri Rang Baado kari Narendra Modi, kila litbuk sentiau ha ka Sadaiv Atal henen ke step. Menteri Rang Baado kari Narendra Modi ulong bayo Atal Bihari Vajpayee ankan mau na kebenta ki jingno senyang jong bantai ya kari. Ka election syakiyang dorbar tauan ke jela ka Jammu and Kashmir kan long hakilai benta nado ka khat phartrek unai luar banwan. Kadba ka Haryana kan long election tang Shibenta ha ka Shitarik Urisau. Ka jingyo gi vote kan long ha ka Sautarik Urisau na ka benta ka Jammu bat Kashmir bat ka Haryana. Ya kene lepan menadu Chief Election Commissioner Rajiv Kumar hnen kasngi ha ka jingi kendo bagi nong Pathai Kubor ha New Delhi. Da kene ka jing penbenai ke election ka Model Code of Conduct kala traikam mardor. Ka jingthap kerteng na gebenta ke khusnam Padma Arhajar Arpusan kandang ya hadok ka khat santerik unailur. Kibakwa ban thap kerteng kila ban ped na ka portal Rashtriya Puraskar Awards.gov.in. Ki khusnam Padma kidon lai benta ka Padma Vibhushan, Padma Bhushan, bat Padma Shri. Laju penbenai ki bayok khusnam man la kasnem ha ka shisngi shwa kasngi yo Republic. Bat katto ka khubor kalakot akan ke step ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Ngi pengen mau pi kinong ngap bah ka por prabaje ngine so ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka banbot ka khubor ha ka tin phareng ha ka por prakat san minute. Ngi pengen mau ru pi kinong ngap bah ka por prashteng na ka station pin yo ya ka North East News. Ka por menta kal agenda partat prabaje.